Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, kurang lebih 1 jam setelah adanya pemberitahuan evakuasi ke sebuah gedung di pinggiran selatan Beirut, pesawat tempur Israel langsung menyerang gedung itu. Lebih dari 200 orang meninggal dunia. Militer Israel mengonfirmasi bahwa 4 tentara tewas di Lebanon saat pasukan Israel dan militan Hizbullah saling baku tembak. Juru bicara militer Israel bilang bahwa total 10 tentara tewas sejak Israel meluncurkan invasi ke Lebanon Selatan. Hingga Jumat 27 Maret 2026, militer Israel bilang ada 261 tentara yang terluka. 22 diantaranya luka serius dalam pertempuran yang berlangsung sejak dimulainya perang terbaru di Lebanon. Menteri Pertahanan Israel menyampaikan dan juga menguraikan rencana invasi Israel ke Lebanon saat berbicara dengan para pejabat militer. Israel mengatakan perlu membangun zona kendali di wilayah selatan yang sepi penduduk untuk melindungi komunitas utara mereka sendiri yang telah menghadapi serangan roket dan drone setiap hari. Sejak kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran bergabung dalam perang yang lebih luas. Seorang perwira dan seorang bintara TNI gugur di tengah serangan Israel di Lebanon. Kabar duka itu berselang sehari selepas serangan Israel yang mengakibatkan seorang prajurit TNI Praka Fariza Ramadan gugur. Dalam keterangannya, Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, mengatakan 2 pasukan perdamaian Indonesia meninggal dunia. Keduanya gugur ketika ledakan mengenai konvoi logistik UNIFIL dekat Bani Hayan di sektor timur. Sehari sebelumnya, seorang pasukan perdamaian Indonesia juga tewas akibat ledakan di dalam pangkalan UNIFIL. Sementara 1 orang yang kritis dievakuasi ke Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive behaviors incident against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. All acts that endanger the peacekeepers must stop, and all actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the peacekeepers at all times. The inviolability of United Nations installations must be respected. Our peacekeepers remain on the ground, carrying out Security Council mandated tasks in these extremely dangerous conditions. You can imagine that they are constrained in what they do, but they continue to do whatever is possible for them to. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian. Pernyataan Guterres disampaikan dalam konferensi pers selama KTT ASEAN pada hari Jumat. Guterres juga mengatakan serangan melanggar hukum humaniter internasional, sehingga pasukan penjaga perdamaian harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Insiden ini tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh terulang. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Peacekeepers must be protected by all parties of the conflict, and what has happened is obviously condemnable. There was naturally a reaction from many sides in solidarity with the peacekeepers that were wounded, and in telling Israel very clearly that this incident is intolerable and it cannot be repeated. Merespons serangan